Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sining atamata naf Allah Ta'ala engkau pada hadir yang insya Allah kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, nasabak papilalona Allah Ta'ala nato pada angka sima depu-depungan si pakaian rendra untuk pegok dua telu deceng rilalena iyeweni. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Sidi hadisna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rampai rima kadana wa ramadanu syahru ummati. Yero ular ramalangi apunanne umat. Jadi yero ular ramalangi nabirangi pengala Ta'ala untuk iri umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaba angka nang kasewa wetu yero Nabi tak marelawi lorif ngala Ta'ala, maka de Nabi tak rilal parelon na lorif ngala Ta'ala efwang ajak mota falamperi wi umuruna umakku. Aja mota fapade umuruna ummaku sibawa umma angkeriolog. Supaya umma angkeriolo taro malampe-lampe manang umuru. Marilawi Nabi tamakadaefu ang aja mota falamperi umuruna ummaku. Nekeyero fuawellau tawerengi wattu yero ummaku makasiwiang yero wattu nonre makasiwiang pada angka nasibawa umuruna malampe umma angke mondriolo yero farelon naro Nabi talor ngalat gangkana riwerenni iyewe ular ramalangi narampeni Nabi tawa Ramadan syahru ummati yero ular ramalannya ulang apunanna umaku batuan na ada nakelorengi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilalenna iyewe ular ramalannya ripakai makasiwiang sarekwameng iyewe umur tamafoncoe si angke isi bawa yero nange umuruna umma angke mak diol
Nari lalana iya ular ramalange megalada dece wadi pegau. Pegani pakas wiang wajie, pegani pakas wias sunnae, pegani alaleta wadi pegawi sampai kita bisa melakukannya secara berjamaah. Apalagi narekoi pegau iri lalana masjid. Masjid ini adalah tempat yang paling berberkah lalana tasik dia kampung. Dena gaga onro kami namatan re barakana sangadina masjid lalana tasik dia kampung. Nasabar lalana masjid di situ ada berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabat tungka yero masjid di situ ada bekas air mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kamakutana. Tekku carana nangka bekas cemena Nabi ta'ri sidia masih. Wafir risalah. Rilalana sidia risalah rirampai. Maka dayero nabita tempo na mate demetto na pada idi rufato biasa. Aja gaga bayangkan maka da yero nabita tau biasa pada kiro dena pada. Yero tempo na mate nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iponcoki bicara tempo na melo mate nabita angka papasana. Udangi sahabat baja singa dia narik pemate kak, dan ini namanya adalah wasiat. Baja singa dia narik pemate kak, napodangi Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Yerwai macam merengae, wai buku. Angka buku ranakia nabita namanya adalah sumur Gars yang ada di Madinah. Pasangin nabita, yeru macam mereka. Poncoki bicara. Ketika Rasulullah meninggal, yokani sahabat imale yerwe bungero nang. Purana yala yerwe bunge lai chammeni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempona ricamme nabita dena fada tempona ipakalu tomateta idi umana dena fada. Yaitu idi nareko macamme tomate ki icamme tomateta berlaku hukum gravitasi bumi. Icamme tomateta atau camme biasa ki yero icamme tapa icamme na tomateta walau tege lo yasi lo tolo yawe. Lau Yahweh berlaku hukum gravitasi bumi. Nekia tempona dicamme Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yena ronangi wakada aja tabayangkan nyaleta pada si bawa Nabi ta. Tempona icamme ronangi Nabi ta, icamme ko sahabae tidak berlaku hukum gravitasi bumi. Yeronange tempona ricamme nabita ibollo niwai nabita dengan sumur Gars engke nangi napasangan yeroi cammena nabita de nata dan na loriawa lo tege pale semua naik ke atas. Masya Allah. Lo yasi yeroi. Allah. Tempon nangi lo yasi iro. Poncoki bicara. Tempon nangi nabi tak pura ricamme ilamma niro. Tempon pura ni ilamma mendrek mana toni iro nangi wai lo yasi. Monro ni syari'are watuna. Tempo
tempona monro syari are watuna malaikat yang mengatur hujan natoro nyero nangi wai camena nabitta menre eriase diaturlah maka datigi monro melo ipatappa yero nangi wai yero meno wai camena ro nangi nabitta menre diaturlah oleh malaikat yang mengatur hujan gangkana narapi ni siddi wattu na paturuni pengala ta'ala busi yero watwe bosi silino ako ni ro wattu yero malaikai na panonno ni fe mangewe camena na bitai na panonno ni diaturlah tasidie kampung sidie kabupaten sidie kecamatan dan lain sebagainya diatur seluruh dunia maka de ahli sejarah tigi monro tappa yero e camena ronangi nabitta loriase tigi monro tappa risi dietana disitulah akan dibangun masjid rilalenna tasidekam nade nakama lino narekode na puramanang ipatatongi masiki yero nange tanah purenon retatti yero nange we camena nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka di dalam masjid itu ada berkah Rasulullah kaja gaga mabonga-bonga ke masjid ajak gaga matutufero rilalanna masjid sisa lasana rilalanna masjid karena di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya maka dari lalanna iyewe ular ramalangi yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan pentingna lori pada idik manang ya nari tumelo i bengkele alewe rilalenna iya ular ramalange terutama rilalenna masiki melo ki bengkele agatta melo i bengkele melo i bengkele tepat talau resesi arajanna pengala ta'ala karena pada sesungguhnya sininna pakkasiwiang ipapolewe de lain sangadina melo ipakanjaki tappa elau resesi arajanna pengalatala ya narona kada nabita jaddidu imanakum pakanjakila pakabarui tappa maka de sahabat ya Rasul kaifa nujaddidu imanana pekke carana ipakabari tappa surona pengalatan qala aksiru min qauli la ilaha illallah pamegewi baca kalimat la ilaha illallah enero pasangak di sininna tomatuak pia mana rilalenna iyewe ular ramalangi pamegewi baca kalimat la ilaha illallah sarik wamangi yero tepat tak penak macawi isi bab ngalatan tania bawang idi tomatoi faralu pamege baca ye kalimat la ilaha illallah namo wijawijata terutama awijawije melo ibokonga makadade tu gaga puang sangadina pengalatala nasabak nareko ibo ko ngamewi jatta maka dade gaga puang sangadina pengalatala baja singa die matan resikolana na angka bokonna maka dade gaga puang sangadina pengalatala makanja isipana nareko angka wijatta matan repangkakna na ibo ko ngamo maka dade gaga puang sangadina pengalatala malampui si balikanna namo mariawa jama-jamanna sedie tahu nareko
dene pawarakangan tritomatuanna kalimat la ilaha illallah weddingi baja singa dia na ceko-cekoangi padanna rupa tau mak galungi nesai galunna tau lain dangkangi na ceko-cekoangi tau mancaji funggawai mon rioloi na papusa mon ritangai na pakere-kere mon ronriwi na pacilia maka dekne warakakan kalimat la ilaha illallah. Makanya di sini na tomato aku ya manang parissa manang wijata parisai pada moga roya katai maka dade gaga kuang sangadinaf ngalakah apalagi tahu maku ke campur-campur si balole tahu si campur-campur kamana anata kalolong kamana anata na darah tatana tanawi ang kamana si sana pada moga akidata yernewe si sero pura kejadian kema telepon tabi pa ustaz milo kamaku tanah kada kai aga asang kaje to mati wati moga ro yasam pajangan kada ka kusal lang yasam pajangan ko tania sallang dek na wadi yasam pajangan aga papi balinda nasa puramo sallang puramo nasa sallang pa ustaz mapikir ka aga yasa pura sallang maka dayero tempo na malolol monrona desai pada muki maki agama sisan na lawi kotai masikolah tako engkau roani ni wasisag melo afe bene maka de keluarga ne yero roani na podang yero anak-anak makun rayero ipu bene mokkona salewi agamamu maceriwi agamana calo lakem karena cinta yang berbicara tanpa dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah nah salai agamana nah ceri calon agama nah ceri agamana calo lakena diponcoki bicara narapi pasuka narapi pasukan angkanya keluarga lo malay melok pakalu pada agama tanah rekomate ki di selangi ya naron aku tanah ya sempajangi ki ya naron akada puramu selang terpasok pada kedampak ki ada itu nawad ya sempajangi teh nareko tanya ni selang namu pura selang kanya pasangnya ki jagai wija adalah amanah nareko makanja ibokonna wijata insya Allah wijata sopun rengeng kita marilalan na suruga tetapi sebaliknya nareko angka tomatoa ni taitemi anak-anakna terbenam di dalam lumpur jahanam dampak ki wijata tanreki rilalan na lumpur jahanam. Hadirin yang sama dirahmati oleh Allah mengingat waktu insyaallah subuh pasinari sambungi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wabillahi taufiqi wassaada wa aqim wajhaka lid-din wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.